Kanyo trip National Awakening Movement hak jing lam uba Thomas Pasa Working President ka khnam lakan tu ya u Chief Executive Member ka KHADC uba Winston Tony Lingdo man pen kalai ka Assam bat Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rule ka khandai spa sanphui kamtam ya kapara shispa fra iwei bat shispa fra lai kaseng kalau ong bakini ki kendon kidang ailat ya ki bamdei ki selutrai mantap but hak election district council hendrei tang kibala sa palat ya khar arsnem chaneng kabala banwan ra jing hak jing yada ya kecai ben reu khasi bat kasin sar pat ba ni lawan jenis poka ki CDC man bud din halor kawai ka city ke bangila ai poka mi jong CM haka pratrik jong April arja kusan barang ni city ka cikerpat ke jongi ya ka isi kalong bat penkelano ya ka edi rule ke basis pa arhukra bat kumban chu batai ke history kendian bayakan ni ngira ayat nadu war zakatsa kena jing dawa ka jongi haki isi haki CM ki ba pair ba pair but April ngira wanra sa ni ka isi but namar ma na kaleng ka jongi ni klem yo panuno ka juba dan ni klem yo ta kidak kishen let's say man kalai ni ka rule tingi wan ni kendu ya CM hendai CM i bon kam antara si tinggal kendu no ya EM babat ya kan lo hang ni poke CDC i kong deiti bat ngila yo banyak kendu banyak keren kalau ni kaman kum ban su batai janai ba ya kan ni kaman pi hagi ni kintek sudi kala mi yang kata kerja ya keren ba David Island i udakar man buat pon council swa kan ni ka Garo Hills election but they halor kan ni ka jing shapting ka jongi ngila keren ni ka man do order ka saw but kan ni ka benta ka bangyong idi rules spa rupra ka keren syapang buta ubriu dan ka briu ka badon ya ka hok man buat pon council ban kan ni ka an kum bakalong hadu menta ka ongkum no ba unu ubriu ubam dei usudul trai kat kum ka ST order 1950 unu ubriu ubam dei usudul trai kat kum ka ST order 1950 umla ban buat handai ula lada udai permanent residence but kani ka idi rule ka basis pa arupra lai pada ka batai kamut ayu permanent resident kani ka an kong ba unu ubriu balasa khat ars nem sianeng udai permanent resident ladang penwandur hai kentin ki basuk kani ka an hadu menta ka ongkum no ba unu ubam dai ukasi unu udakar balasa hang ni palat ya khat ars nem udon bor ban tabot apa dis council ba udon ru ya ka hok ban yakun ya ka election MBC dan nakal yang ka jongi isong thu wa kani ka dei ka ban wanra ka jing ka jing ba ka bakrau ya ka district council hi nataka daw nakal yang ka jongi ni kwa ba ka council kan penkelai kan ni ka an kenang bangila ban khanglat ya ki bamde ki khasi ban wan tabot apa dis council la ni ban wan tuklar ya ki kam ki jam jong ka council ban nakal yang ka jongi hi ni la tho sha EM law lembaga ni city ban ong i bahaka para ka ba shispa arpra iwei sop paradi Kaboong, provided that a person not belonging to a scheduled tribe specified in Part 11 Meghalaya of the scheduled tribe to the Constitution Scheduled Tribe Order 1950, they ban delete no ikani baro. But they ban bujili no da kabat ho. Ba ubala ban tabot hapok ka KHDC udai ban dai tang da kajai ber khasi. Kala bet bi kata kantin. Ban ngila kerpat ru ban delete no baro kawai ka section jongka sispa arupra lai. But hakajing so thu ko jongi kani de ka kam ka basuk tam man le ka basuk tam bangin le kani la dangi kwa bangin da hi kenro jong ka district council bar ngim de ben klet baka ka sik schedule nila yo ban ya da ya ka jing long kerpang ka jongi ka cek bedu ni yo Thomas kunik mengelong beres kata piong haki siam paro in detail ngan batai pi kidan lightly ke district council
harga tain chate lami hapo Mizoram kalai ka maraba ka chakma pinda pe ya ka idi rule ko jongki ulai uthok kom do ulai uthok ba ka lai de sekon su ban tabot di tangulai yo mara rum syo ka mara de sekon su uthok kom do ba hapo mara autonomous district council bala ban tabot di tangan ka jai menre mara halot kani kan orang ni ong bang ni ru hang ne wala ban tabut hapo khasi health autonomous district council udai bandai tang na kajai bandai khasi ugaru udon la kajong ka district council sete la kajong ka practice la kajong ka reti ka dustur ngin ko ban tukular sete bat ngim dai ban ailat ba kiwet kan tukular hang ne bat anong pi lada kum kinong thau ai ngim tre ban yada ya ka district council dakaan le no ei ka julong thau ai le no ei ka julong thau ai malada ka wan ka jing mensau ka jing klik kan le sikini ki bangila da ICT ban le ka beran kam kerangi kimi linti gumba nakaliang ju EM yang ba in ya keren ba ke isi in ya keren ba UCM halo ni ka benta ba lada don kam kin le ka beran kam ande nakaliang ka jongi la kan sai kani ka dei ka ba don kam tam ban le Tikai kada ko penlong pada pi pamenta ya ko din pi sukut betak kata berada bro ilawan ai la keren kila pular kaja no ni kum ki bro ki ba kum ka party ka bam da pon council hari ka jing klik ka kum ju na wi kamut bangi hap song pon council bangin terai hari ka kamram ka jongi ban pendep ni hab ban pendep nimla ban wan tur ka jubor sepo ka dis council bangin thau yung ila klinti ki balong undemocratic rek kam ka jongi ri ba halor ki mat ki jutang ki bakhai Iwan ban keren, Iwan ban pensiun, saya kibabat apa kau diskonsen, bat lada kim le, ini le kumno, apa kau umpat bawa belum kedra, ki ni lo accountable no, ya kipatang kiban wan, bat kipatang kiban mentah, nak tak kadang ni don tangga jingkerman, ku bangi lah thua kan city, itu bangi don ka jingkerman, ba lembah kan ki isi, nila ban yo ya usau bat yang ki bang nila ap na doa jakat sa, atau PE ba ya kani kalau komnong rekoman kamlan makidon ki konsumsi ki ba don ki ba kijai benre ki ba yo ban tabut terau ki hap ya klelang hendra ki ong pi lada hak ni kamat ngakerpat lada pibu ya ka parti ya kamat lani pinbu ya kari kamat kadi ka choice ki jong pi ya nu pinbu kamat ya ka parti lani ya kari ke lada pibu ya kari kamat hable ro kani mador ne larpi bu pada ka parti kamat de ngini ong syukum no ne nak leng jongin ong pi kadang la kabor kadang syak kakam nginuan ni kum ne ting la dai syam ong la su dia meng yo ba wan si tan le kum dong ye perkhat nam ta ka pateng ka ban wan de mar la syai la da ka jia kawan ka ji tengku kawan ka umsa ka lembah ka jing bam trekam kini ki ai ki bakran ni tingin ong ila ada pendap kam ram lajong ni bam do ko bang ada pendap kam ram lajong kenapa ni nginum yo ban ong ba jindang ila alik dis council ban tempak ban persnya ule si kanum dia ngilawan ngilale kasong pada dis council ka iba kan le mar pai ba ola put ko boriki